laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In fuɗɗade tajwid men Incha'Allah sengo ɗerol capanɗe jeenayi aya capanɗe jeeɗiɗi e joyi min surati Nisa ha aya capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إن فؤاد تفسير من سامبل Incha'Allah aya capanɗe jeeɗiɗi e joyi ha aya capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi suratun nisa'i sengo ɗerol capanɗe jeenayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah wi wa malakum onon ko honɗum nangi on ko honɗum heɓi on la tuqatiluna on wakkilotako on haɓata on tinnotako fi sabilillahi no laawol Allah ngol yara yeeso ko honɗum heɓi on onon ko fi aduna tun wakkili ɗon on wakkilotako no fi jande Qur'ana on yara yeeso no fi julde yara yeeso no fi diina kan yara yeeso wal mustada'afina hay lo'ina ɓen hay tampuɓe ɓen hay boyogeɓe ɓen yani lo'inaɓe ɓe minar rijali immorde ka worɓe wanni sa'i ka rewɓe wal wildani e ka fayɓe allazina ɓen yaquluna ɓen wi'a
hakken ko ɓe faalayo islamu yaaru yeeso ɓeeɗo ko lo'uɓe ɓe gaynata hay fus ko lo'uɓe e rewɓe e fayɓe kono imanu maɓɓe ɓay tawi hari makka ala a wawata rewde Allah no haniri kamɓe hiɓe wadde du'a'u islamu kadi si tawi a ala ko dépense a ala dole ko waɗira waɗu du'a'u kamɓe yaquluna hiɓe wi'a rabbana jeyɗo men akhrijna yaltimmen min hadhihi alqaryati e nde saare azzalimi sirkunde ahluha yimɓe mum toñude no toña Allah no toña yimɓe min wawata rewde Allah rewde ma ɗo newna min yalta ɗo min yaha kamin wawata rewde Allahu subhanahu wa ta'ala kamin wawata rewde mo waj'al lana waɗana min kadi waɗa wonande min immorde ladunka kamaɗa waliyan giɗo tindinowo men dina kan hollowo men laawol ngol suusinowo men waj'al lana waɗana min kadi waɗa wonande min ladunka immorde kamaɗa nasiran ballal yani okka men ballal yani wallu men heɓa tindinowo men wano nulaɗo on ni walla men kadi no dina amin kan yara yeeso dari ɓeɗo ɓe ala dole ɓe ala fiira ɓe ala cembe kono hino duwawo mo ɓe woni wadde ɗon jon non haray ko ɗum si Allah wa malakum la tuqatiluna fi sabila onon ɓe selluɓe mari jawdi mari haqqil mari dole mari laamu ko honɗum hayta onon wakkilo ɗon no ka dina yara yeeso a woni ministre duuɓi 10 a golli tarawje ha a ronki a golli ha a ronki a meeɗali darnude juulirde a meeɗali wonde sabu juulirde darne a meeɗali tigi on darnude ka qur'ana hunjete a wallali hay goto hunji qur'ana an ko aduna on tum a woni patron ha a maayi ɗum ɗo wonalima ha duuɓi 5 jeɗɗi jerati a ronko wadde ko ɗum Allah woni e felde ɗon o wi non kono alladhina amanu ɓen hooliɓe Allah tawi ko tigi yuqatiluna fi sabilillah ɓen golle mum ɗen kono laawol Allah on gol yara yeeso hiɓe tinnade hiɓe haɓude hiɓe wakkilade na forcé warugol goɗɗo ko kala ko waɗɗa haysi ko argol jento tun ka réseau ji ko wona jangede ko ɗum ɗo tun ko fi sabilillah wonɗa yewgol ka juulirde juuloya ko fi sabilillah o wi wallazina kafaru heferɓen kadi ɓe heferɓe ɓe kafiriɓe yugatiluna hiɓe tinno kamɓe kadi fi sabili tahuti e laawol yawtuɗi keerol ɗin e laawol sanamuji ɗin ko ɗum si o wino ka suratul hajji hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ɓe yeddodiri ko fi jeyɗoɓe onon kadi faqatilu wakkile haɓon ka jawle moɗon ka haqqille moɗon ka gandal moɗon haɓon awliya ash-shaytani ɓe waliyaɓe sheytani wiyo mi wiiray ɗo mi yaha ha makka mi wiira mi yaha haka kammo tigi on ko wi'i kon tun ko sheytanuji ɗin wi'i kon ɓe faala yo ɗum waɗe onon kadi wakkile haɓon ɓen kala haɓirɗoma gandal ɓe wi ka jangugol piiro ka gandal fi piiro bano hoorejo fi piiro gonum o wi'i o wawɓe gere ɓen fof kono gañoma wa'i non ko non wa'ata si tawi a foolay si gañoma no jogii finkaare an a jogaaki finkaare son haɓidi yo foolete si gañoma no jogii avion ala avion son haɓidi yo foolete wo kono gañoma on wa'i ka gere wo ko non hanuɗa wa'ude wo sa'i kadi mo ɓurɗa jogade sa'i mo foola gañoma konde kanko kadi himo heɓuli fi ɗaɓɓutugol makko on sa'i an kadi marɗa occasion tigi on fi hendagol mo o wi no faqatilu awliya shaytan ta on jaɓu kefera yagal ngal seytane yagol ngal ɗum ɗon yara yeeso wakkile onon kadi inna kayda shaytan no jamfaji seytane ɗin no pewje seytane ɗen kana da'ifan ɗe laatike ko ɗe lo'uɗe andi noon inna kayda kunna azim busi kadi no jogi ella tigi on kolindirgol ɗeɗo ɗiɗi wiya haray rewɓe heno ɓuri sheytan en andi qur'ana on si Allah sifanike en ko honnum goɗɗo wi'uno e Allah andini en ko honnum woni honnum ɗum hino serti ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi en inna kayda shaytani kana da'ifan
e pewje seytane ɗen si tawi koyo ɗe eɓɓidire e pewjoje Allah ɗen ɗum a taway ko da'if. Kono pewjoje seytane e pewjore neɗɗanke ko fewjore seytane nde woni ɓe wi to Allah sifani en ko histoire o wonno e sifanade ko oya yi'i ñawore ñawande nden o tawi ko debbo on toñi Allah wi en o wi'uno Aziz wi'uno inna kayda kunna azim. Yusuf a'ridi an haza a'ridan haza wastaghfiri li zambik innaki kunti min al-khati'in. En ndi ko ɗum ɗon ko ñawore Aziz onno jonnon harayta mo jaɓu kolindirde ɗe. Andi joni so tawi Allah sifani ken ko honnum Fir'auna wino ko honnum Fir'auna wino ɓay woni ka Qur'an woni ka Qur'an kono kadi ma on tigi sendiral non ko histoire Allah woni e haalande fama alimtu lakum min ilahin khayri. Allah sifani en ko honnum goɗɗo wi'uno e haalaji ɗi o haalani en tigi tigi on ko ɗum ɗo woni ton ɗon pellete ko ɗum Fir'auna haaluno. Kono est ce que non hande kadi ko yamirore goɗɗo gollirta ɗum ɗon hande kadi ko ya andu woɗitoɗa. O wi alam tara ila allazina qila lahum ayyali ɓen yetanoɓe qila wi'ano lahum wonande ɓe qila ko majhul kono ko wonande naqisuji ɗin kuffu nante haɗite kale aydiyakum juuɗe mon ɗen waqimu salata ko jihade araniri ni Makka ka duuɓi 10 so ɓe wowlino marnoɓe doole ɓe marnoɓe fi yottagol ɓen nulaɗo wiya min ko muñal mi yamira ko ɗum Allah wiyanoɓe kuffu haɗe kale aydiyakum juuɗe mon ɗen waqimu salata juulon wa atu zakata ittun zakka falamma kutiba alayhim tuma nde ɓe arno Madina ha jiha farla e maɓɓe alqitalu jihadi joni mo waɗi on koyen yotto na muñagol tun idha fariqun tawi dental go fedde go jama go minhum e maɓɓe yakhshawna hino hula annasa heferɓe ɓen yimɓe heferɓe ɓen ka khashiyatillahi wona ɓe duwano hulirde Allah aw ashadda khashiyat ma hara ko ɓuri non tiiɗude ma ko ɓuri non tiiɗude ka kulol. Honnon ɓe wi no wagalu ɓe wi rabbana lima katabta alayna alqitala ko honɗum farlanɗa e amen jihadi fewndo ɗo. Andi ko jama on ka tumbodira e nafigi no woodi ɓe no faala ha yo jihadi farle maya nata alijanna ma dépense jawdi mum ɗin heɓa alijanna ɓe kañum ko faala wana yo farle ha maya hara saye mum on fo waɗaka. Lima katabta alayna alqitala ko honɗum fawanɗa men gere ko honɗum windanɗa e hoore amen jihadi lawla akhartana ila ajalin garibi hayno accanamen ha e sa'i ɓattiɗo. Andi busa nangi ɗo wowlugol fi juulirde ma fi lekkol a acceno ɗum ha fewndo ɗo sayon no satti a selayno fi ɗum taw ko non kala ka fi dinari a selayno kala ka fi piiji puyɗuɗi ɗin fiiji aduna laamuji gordo gardare ɗum koye nangu kisan en heɓay ballo. Allah wi ɓuli yettoɓe mata o duniya gurdam aduna luɓal aduna piiji aduna ɗin qalilum ko ha seeɗa si a laamike si a selli si a heɓi si a woni kecco ko ha seeɗa wal akhiratu ko laakhira on khayrum ɓuri moƴƴude liman ittaqa wonande huluɗo Allah laakara on o moƴƴana kefer fa dhalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirina ghayru yasir. O wi wala tuzlamuna on toñetake fatilan ko fodata e golol tamarongol yolnde wonde ɗon nden ko heƴata ɗon kon ayna ma takunu kala ka laati ɗon yudrikkumul mawtu mayde hewtay on kala ka wawuɗa wonde mayde hewtete walaw kuntum fi burujin hayson woni e étagiji e cuuɗi musayyadatin townaɗi ma e cuuɗi musayyadatin waɗaɗi kuruji ha huɓiti waɗaɗi kowle ha huɓiti wa in tusibihum si heɓiɓe hasanatum moƴƴere yaqulu ɓe wiya hadihi min indillah ɗum ɗo ko Allah yuri ko Allah hoddiri ɗum ɗo ko Allah windanno men ɗum ɗo wa in tusibihum si heɓiɓe sayyi'atum bone yaqulu ɓe wiya hadihi min indika ɗum ɗo ko kama annulaɗo yuri gila arɗa ɗo
gila ɓe fuɗɗi wajade katari lendi ɓuli yettoɓe kullum foppo men indillahi ko immorde ka Allah famali haula il gawmi ko nun nangi ɓe yimɓe laya kaduna ɓe ɓata yafuka huna famugol hadisan yewtere wowlete ha ɓe fama seeɗa Allah wi ma asabaka kala ko heɓuma min hasanatin e moƴƴere fa min Allah ko immorde ko Allah moƴƴiyema ɓay fewndo wona farilla e Allah tigi tigi on moƴƴagol yimɓe ɓe to woni ko ñamata kon ɗum wona farilla e hoore makko ko so moƴƴike ma tum wama asabaka kala ko heɓuma kadi min seyyatin e bone fa min nafsika koye morde wonkimaki kono wi o yaafu an kathirin o a waɗa e boneji ha o muñño ha après noon kadi o nangoye wa arsalnaka min nulima linnasi wonande yimɓe rasulan feññinangol ɓe ko honno ɓe duwa wurirde gurdan nafo jam aduna e lahira wa kafa billahi Allah yoni shahidan seediɗo Allah yoni seede fama lakum la tuqatiluna fi sabilillah ko non heɓi on wakkilota ko e laawol Allah no yara yeeso wal mustadafina ɓen lo'inaɓe jasinaɓe min arrijal immorde worɓe wan nisa e rewɓe wal wildane fayɓe allazina ɓen yaquluna ɓe no wiya rabbana akhrijna Allah yaltimmen min hadil gariyati zalimi nde saare makka toñuna ma nde saare wonde wo wonde nde tooñi ahlu ha yimɓe mum nde sirki ahlu ha yimɓe mum waje Allah na waɗu wonandeme min ladunka e morde ka maɗa waliyen giɗo waje Allah na waɗu wonandemen kadi min ladunka e morde ka maɗa nasiran ballal allazina ɓen amanu gomɗinɓe yuqatiluna heɓe haɓa fi sabilillah ɓe wakkilo no laawol Allah yara yeeso wallazina kafaru ɓen ha keferɓe yuqatiluna heɓe tinno heɓe wakkilo fi sabili tahuti no laawol sanamo yara yeeso faqatilu on fof onon julɓe fof wakkile haɓon tinno ɗon haɓon awliya as shaytan ɓe weldiɓɓe shaytan ɓe waliyaɓe shaytan ɓe jatigiɓe shaytan kala kippuɓe no aduna e puydan ɗan yara yeeso haɓeɓe inna kayda no pewji as shaytan kana latike da'ifan ko lowɗo alam tara yari ilallazina faade ɓen qila wi'ano lahum wonande ɓe kufu acce kale haɗite aydiyakum juuɗe mon ɗen acce gere waaqi musalata juulon jango yani ñinnon julde wa atu zakata itton askal itton zakat falamma tuma kutiba farlano alayhim e maɓɓe alqitalu gere ko ɓe woni yelade kon isa fariqum minhum tay fedde goo e maɓɓe jama goo e maɓɓe tentini nafiqiɓe yakhshawna nasa hiɓe hulay heferɓe ɓen hiɓe hulay yimɓe heferɓen ka jihadi ka khashyatillahi wano ɓe hanuno hulirde Allah wano kulol Allah ngol hanuno wonirde ka ɓerɗe maɓɓe ɗon aw ashadda khashya ma hiɓe hula heferɓen ɓuri no ɓe hulirayno Allah wa qalu ɓe wi rabbana jeyɗo men hiɓe felude Allah lima katabta alayna alqitala ko honnum farlanɗa e amen gere pourtant kullu ma fa'ala aljalil fa huwa aljamil lawla akhartana hayno accamen ila ajalin qaribin ha ila jalɓattingal ɓuliye to ɓe matawu duniya luɓal aduna piiji aduna qalilun ɗum ko ha seeɗa de cellal ko ha seeɗa jawdi ko ha seeɗa laamu ko ha seeɗa ngari ko ha seeɗa wal akhiratu ko heɓoygol ko woni ka l'akhira kon khayrum ɓuri moƴƴude kono ko liman wonande on ittaga hulɗo Allah wala tuzlamuna on toñetake fatilan ko fotata ko hebbinta golol tamaro aynama takunu kala kalati ɗon yudrikkumul mawtu mayde ɗeɗɗa e on fotta e mayde on hawra e mayde qul innal mawta allazi tafirruna min fa innahu mulaqikum walaw kuntum hayson latike fi burujin e koreji e étagiji e village e cuuɗi mo sayyadatun howaɗi ma towɗi wa in tusibahum si heɓiɓe hasanatun moƴƴere yaqulu ɓe weltoɓe wi hasihi min indillah ɗum ɗo kaka Allah iwri wa in tusibahum si heɓiɓe sayyatun bone yaqulu ɓe wi hasihi min indika ɗum ɗo kaka ma iwri annulaɗo ko ɗum wiyete attiyaratu ko ɗum ɓenata attiyaratu shirkum katinorgol bone mo heɓuɗa wiya ko kaari defimmi ɗum ko ɓaymi wino tan rewɗo ko ar rewni en ɗo ko ɗum wiyete attiyara ɗum ko shirku ni ɓuli yettoɓe kullum foppo min indillahi ko immorde ka Allah boni moƴƴi si goɗɗo kortima nden ndu hewta wara ko Allah haajuno ndu hewta mo cinkima min mo dabikema min si Allah no faala lettoyde waɗuɗo ñande jango hewtama famali haula il qawmi kono nangi ɓe yimɓe la yakaduna ɓe eɓɓata
yafqahuna famugol hadisan yewtere ma asabaka kala ko heɓuma min hasanatin e moƴƴere fa min Allah koye morde ka Allah de wama bikum min ni'matin fa min Allah amma asabaka kala ko heɓuma min sayyi'atin immorde e bone fa min nafsika koye morde wonkimaki wa arsalnaka min nulima linnasi wonande yimɓe rasulan nulaɗo wa kafa billahi shahidan Allah yoni seede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min artiga tafsiru min janno kadi aya 75 sengoɗero 79 min surati An Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إن آية جدندي الحد على القتال سوسنغول يمبه جهادي بإن غادي دندوغول المستضعفين اللوبه أي يحرض تعالى على نصوصنا عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله تنقل إلى المكنغل وعلى السعي يهقل في استنقاذ المستضعفين واللي تقول لوب بما لئنا بن بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من مقام بها يعني بن جئنا بتون ما بن كلا بتون ما بن بفوجوجم بواوانا هور مبه من المقام بقول بها تون ولهذا قال تعالى كسبون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني أو قرية فاندار لوكو مكة فانا الله ويرنو وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك هيوي إكاء برد كالود سار ماندين دين يالتين مسمى دين فالانو حالكو دين من حالكينو دين ووصفها بقول الله سفيدون الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا أي سخر لنا التم من عندك امرك ما وليا جدا وناصرا يوالله وانا بخاري في اللوري ابن عباس كنت انا وامي من المستضعفين من انين هرمد اللاتين وجيابه لوبه نسي الذين بين آمنوا قومن بيقاتلون بيوكلوا في سبيل الله والذين كفروا بين هيفر بكدي يقاتلون في سبيل الطاغوت أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله بيوكلوا بحب في دفتار الله نيار يسوع ورضوانه إبلا يمك والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان هيفر بين هنا حب في دفتار الشيطان ثم هيج findini ma wakkili ta'ala towɗon almu'minin ala qitali a'da'ihi haɓugol ayɓe makko bi qawli o wi faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa aya heɗuɗo ɗon alam tara ila allazina qila lahum ɗen ayaji tati wonɗe ɗo allawmu ko felugol ala hubbi e yiɗugol ta'akhur fardel qital nettugol sabu nettugol retardugol farilla jihad mimman kanu yuridunahu ɓen falanoɓe ɗum kanal mu'minun mumini ɓen latino fi ibtida'i l-islam ka fuɗɗode l'islam wa hum bi makka duuɓi 13 arani ɗin wa hum bi makkata ma'amurina ko yamiranoɓe tun bis salati wa zakati wa illam takum zata nusudin haysi wonda e tampere wa illam takun haysi latanoki zata nusbin no wonde sattende lakin ko woni kanu ma'murina hiɓe yamirano kadi bimi wasatil fugara sendodugol e tampoɓe min hun jiyaɓe maɓɓe ɓen julɓe ɓen wa kanu ɓe latino kadi ma'murina hiɓe yamira bisafi muñagol ha wal afu e muñagol anil musrikina kadi wasabru e muñagol ila hinin ha e sa'i wa kanu ɓe latino yataharraguna hiɓe sunnito yani ɓe tampintino wa yatawadduna hiɓe yiɗidira law umiru hiɓe wulnayno hoore maɓɓe no wodi ñaaɗaynoɓe wa yawadduna ɓe yelo law umiru hara ɓe yamirteno bil qital piiro liyastafu min a'da'in fiyo ɓe yotto kamɓe kadi ɓe ayɓe maɓɓe wallam yakun
walam yakunil hal latanoke alhaali on none on façon on idi zaka on say munasiban hino hawrondiri li asbabin kathira sabuji heewɗi sabu kalundeji heewɗi min hano e ɗin illatu adadihim nde wonno julɓe ɓen ɓe ɗuuɗaali binnisbati ila kasrati adadi aduwihim wono ɗuuɗiri e kontore ayɓe maɓɓe ɓen si tawi yerondira a wi yo gere waɗe andi ɗum ko ɗaɓɓutugol mayde hino jeeya e mum kadi ko hayno gere on waɗe makka kawnuhum laatagol ɓe kanuɓe laatino fi baladin ka leydi maɓɓe wa huwa baladun haramun ko leydi harminandi waɗugol gere wa ashrafu biqa'il ardi tumbere ɓurde teddude ka hoore leydi ɗo falam yakunil amru bil qitali fihi laatanoke kadi tigi tigi on yamirigol jihadi ndin ton ka ibtida'an ka fuɗɗode laasigan ɗum wonano kadi ko hawrondiri fali hadha ko sabu ɗum ɗo lam yu'mar bil jihadi yamiranoka ko sabu ɗum ɗo ma e ko wona ɗum ɗo kadi par ce que ɗum ɗo ko ceerno jon haali illa bil madina si wona madina lamma sarat lahum tuma ɓe heɓuno daron galle wa man atun eko kalana ɓe jihadi ndin wa ansarun e walloɓe yoma a hadha lamma umiru tuma ɓe yamirano bima kanu yuwadduna ɗum ko ɓe yelotuno yo ar jesa a ba'aduhum minhum huli a jesa ko kulol huli ba'aduhum yoga e maɓɓe minhum e jihadi ndin wa khafu ɓe huli muwajahatan nasi fewtodirgol e yimɓe ɓen khawfan shadidan kulol saftugol wa qalu ɓe rabbana lima katabta alayna alqitala ko honɗum farlanɗa e amen gere lawla akhartana hayno acci amen ila ajalin qaribin ay lawma akharta fardahu hayno nettinanamen farlugol jihadi ila muddatin ukhra ha e saygo fa inna fihi safaku dima andi hino e ɗum ɗo yaltingol ƴiƴam wa yutumul aitam nda kamɓe no ɗum ɗo ɓe wirata ɗum ɗo ngal polal ɗo e waɗugol aliyatima e faɗingol fayɓe baabiraɓe aliyatima yagal ɗum na polal non e faɗingol fayɓe baabiraɓe maɓɓe ɓen e warugol baabiraɓe fayɓe wata ayyumun nisa e warugol kadi jonguroɓe rewɓe ɓen waɗugol rewɓe ɓen kadi ɓe ala moodi ko ɗum woni aliyatimajo debbo wa hazihi l aya ka qawli oɗo no nanditi e aya mo jangeten ma mo jangunoɗen e suratu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa yaqulu allazina no wiya ɓen amanu gonɗinɓe lawla hanino nuzzilat suratu cortewol jippine ko yamira en fi jihadi fa iza unzilat suratun si jippinama suratuwol muhkamatun ñawagol wondugol e ñawore wa dhukira hino janta fiha ton yamirore alqitalu jihadi ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-makhshi alayhim min al-maut al-ayat ɗe ɗo rawa ibnu abi hatim an ibnu abbasin anna abdurrahman bun auf wa ashaban e sahabaɓe lahu wonandemo atawɓe arno annabiya sallallahu alayhi wa sallam ɓe makka fo qalu ɓe wiya nabiyallah kunna men laatino ma en laatino fi izzin e teddungal men laatino e teddungal meɗen teddina wona hano mushrikuna ari ko men shirkuɓe falamma amanna ɓawa men gomɗini sirna men laati adillatan jasuɓe yani hayta enen haɓen fi en hettu teddungal men ngal qala nulaɗo wi inni namin umirtu mi yamirama bil afwi muññagol fala tugatilul qawma ton haɓo yimɓe ɓen de falamma hawwalahu llahu ila al madin ɓay noon Allah ittima ton artirimo madina waylidiranimo amarahu bel qitali o yamiri noon awa jihadi hande kadi yotte kala waɗɗon par ce que premier aya on ko holli jihadi wona ya ɗaɓɓutu ko Allah wi ko udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu ɓe yimɓe wona ɓe haɓede bimbe kikeɗe ɓe raɗe asikay kamɓe na ɓe tagaɓe ma leydi wona Allah wallinidi yo ɓe yotto kamɓe kadi ɓe newnanama fa anzalallah Allah on tippini noon alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum ayali ɓe wiyannoɓe ɓe accu gere ɓe wi ɓe accata kamɓe ko gere ɓe faala gere on falla kadi ɓe nano hayno accanamen ha seeɗa ko ni nasayo fillori
qul mata'u dunya nema aduna galiru no fandi wal akhiratu khairun liman ittaqa ko l'akhira on ɓuri moƴƴude wonande on hulɗo Allah ay akhiratul muttaqi yani sakkitode hulowo Allah nden khairun min duniya ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude di aduna makko on wala tuzlamuna fatila on toñetake min amalikum imorde golleji mon ɗin baltu waffona Allah yoɓa on timminanan atammal jazai jeddi ɓurdi timmude wa hazi tasliyatul lahum ko ɗaynugol ɓe yani ko weltinirgol wano bobo wonni mawlamaɓe pikamo yani tasliyatul lahum ani dunya ko yetagol ɓe wata ɓe wattan ila e o aduna ha wa tarhibu lahum fil akhirah yiɗinaɓe ko woni ka l'akhira ko wa tahris e lerɗingol lahum wonande ɓe alal jihadi la mafarra min al maut goɗɗo wawa dogude mayde aina ma takunu yudrikkumul maut walaw kuntum fi burujin musayyada ay antum sa'iruna ko on laatotoɓe ilal mawti on yahay mayde la mahalata wala yanju minhu ahadun minkum hay e goto mon daɗata mayde kama qala ta'ala kullu man alayha fani kala ko woni ka hoore leydi ɗo lanne malaikaji ɗin fo welti ɓay ko woni ka leydi kon tun Allah wi kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki meeɗa mayde leɗɗe ɗuma on e kaaƴe fo welti Allah wi no kullu shay'in halikum foppo ko halkoto tawi fo no nder ɗon ɗo koye arrahman woni ɗum ɗa koye ala imran woni wama ja'alna o wi kadi min waɗana li basharin wonande neɗɗanke min qablika ko adima al khulda luttugol ka anna ɗo anbiya'i 54 wal maqsudu ko fanda ɗo anna kulla ahadin kala goɗɗo sa'irun ilal mawti o yahay mayugol la muhalata ala no o gerda wala yunjihi dandatama min zalika e ɗum shay'un hay hunde sawa on jahidan foti ko jihadi o woni jahada o tinni aw lam jahid ma o tinnaki jewdi ma ɗin dépensuɗa nde a dépense andi lannay kellal ma ngal gollirɗa ko moƴƴi a gollali ko moƴƴi ngal lannay laamu ma ngun golluɗa ko moƴƴi a gollali ko moƴƴi lannay ɗum ko non fa inna lahu ajalan mahatuman himo mari lajal eɓɓangal fellita hatiman onni o wi wa maqaman maqsuma himo mari place kadi feccaɗo ko honto o wallinte honto o surrete ɗum no fecca wali kama qala Khalid ibn al-Walid ano Khalid ibn al-Walid haali no Sayfullahi maslula hina ja'ahu al-maut tuma mayde arnomo ala firasihi o wi laqad shahidtu mi tawama jihadi kaza wa kaza mawqifan hara kadi natindor ko miɗo dari darnde wa ma min udwin ala eteral min a adai etere an illa wa fihi jurhun sina barmena ɗon min ta'anatin immorde yuwande aw ramyatin ma conkewal ko buga wa ha ana heno lannun min amuto ala firasi miɗo maya e hoore danki an fala namati ayunul jubana awa ɗanoto hande tigi on gite fufuɓe ɓen walaw kuntu fi buruji musayyana ay hasinatin howaɗe musayyana no firta cuuɗi howaɗi mani atun waɗaɗi bariyeji ha waɗa bini dow fiwata yimɓe nato aliyatin towɗi rafi'atin towɗi ay la yohoni hasrum rentagol nafata e mayde wata hassunum e hoytagol minal mawti ɗum nafata fus tiyaratul munafiqina bin nabi sallallahu alaihi wasallam katinorgol nafiqi ɓen e nulaɗo katinorgol ko shirk ko an waɗi ɗum ko sina annum hunde kaari waɗayno ɗum ko shirkude wayen to sibum hasanatun ay si ɓe heeɓi hisbum moƴƴere wa rizqun e arsuki min thimarin immorde e dimɗe leɗɗe gese ɗe moƴƴi wa zuruin e remru wa awladun e ɓiɓɓe wana haw zalik haza ɗum ɗo ma'ana qawli ibnu abbasin wa abil aliya wassudi yaqulu ɓe wiya hazihi min indillahi wa in tusibuhum sayyi'atun si ɓe heeɓi qahatun yorende wa jadbun e yorende ndiyan sayata wa naqsun e ustagol fissimari wa zuru e demuruji e remuruji aw mawtum mayde awladin ɓiɓɓe aw nataji ma gese ko ɓe remi kon ronki heɓude résultat moƴƴo ma golla ha perda aw hayri zalika kama qalahu
kama yaqawwalahu abu aliya wano abu aliya haaliri non e ɗimmo makko yaqulu hazi min indika oɗo bone ɗo ka kama iwri ay min qibalika ko hellama wa bi sababi ittiba'ina laka sabu ko min jokkuma kon waqtida'ina bi dinika sabu ko min ñentini dina ma kon kama qala ta'ala an qawmi fir'aun yende fir'auna yimɓe fir'auna ɓe wino fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hazihi so ɓe heɓi moƴƴere ɓe na ɗum ɗo ko keɓala men ngalni wa in tusibhum so heɓi ɓe sayyi'atun bone yattayyaru ɓe katinora bi musa wa man ma'ahu Arab aya 153 wa kama qala ta'ala wa minan nasi man ya'budullah ala harfin no wodi yimɓe rewiroɓe Allah ko si welay ko ƴomminagol suratul hajji aya 10 hakaza qala haula al munafiqun ɓeɗo nafiqiɓe allazina dakhalu fil islam zahiran ɓe naati ka islamu ka ko feeñi kon wa hum karihuna ko ɓe añuɓe lahu islamun fi nafsil amr e nde yamirore ɗo wali haza idha asabahum sebiɓe sharrum bone innama yusnidunahu ko ɓe dambata ɗum ko ila ittiba'ihim nabi sallallahu alaihi wasallam ko faade jokkuɓe nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam ko sabu ɓe jokki annabajo Allah cippini no qul kullu min indillah fa qawluhu qul kullum min indillahi fof ka Allah iwri ay aljami'u fop bi qada illahi koye ñawore Allah wa qadari hoddirango makko wa huwa nafizun fil birri wal fajir ɗum ɗo ko timminte ɗum neɗɗo moƴƴuɗo e bonɗo wal mu'mini wal kafir summa qala ta'ala mukhatiban li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wal muradu jinsul insan none neɗɗanke on liyahsulal jawabu ko fi on tigi heɓan hoore mum fi o neɗɗanke on heɓan hoore mum jawabu o wimo noon ma asabaka min hasanatin fa min Allah ko jabawol ngol ni ay min fadlillah wa mannihi wa lutufi e newende makko wa rahmati e yurmede makko mannihi ko nema makko wa lutufi e newende makko wa rahmati e yurmede makko wama asabaka min sayyiatin famin nafsika de famin qibalika ko hellama wa min amalika anta ko golle maɗen an wana Allah wiruno wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ko sabu ko faggiti juuɗe mon ɗen kono waya fuwan kathira Allah no muñño ko heewi si o lettama a janfoto heewɓe si goɗɗo janfoma suratu shura aya 30 ɓe ustazu ɓe heewɓe ɓe haaliri ni famin nafsika ay bi dambika ko sabu bakkatuji maɗin ay famin nafsika uqubatan laka ko sabu lettugol ma ɗum ɗon waɗira ibnu adam bi dambika ko sabu bakkatuji maɗin wa arsalnaka linnasi rasula min nilima wonande yimɓe nulaɗo ay tuballighum ko ya yettinge maɓɓe shara'i'a la shari'aji Allah wa ma yuhibbu Allah ko nun Allah yiɗi wa yardahu o wela wa ma yakrahu ko nun Allah añi wa ya'bahu o sali wa kafa billahi shahidan ay ala annahu arsalaka Allah yoni seede kanko nelma wa huwa shahidun ko seediɗo aydan kadi baynaka wa baynahum hakkunde ma e heferɓe ɓen wa alimun ko anduɗo ɓe ma tuballighum ko yottinta e maɓɓe iyaw immorde makko wa bima yarudduna alayka ko ɓe jabotoma kadi anil haqqi kufran yeddugol wa inadan e yeddugol kadi ko ɗo darsu men on hatti bi iznillahi ta'ala si moƴƴi ko min Allah subhanahu wa ta'ala si moƴƴali ko haala ɗon e seytane en toro Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan si erere kadi no wodi ga hiɗen si ella no wodi ga hiɗen toro tigi tigi yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan ɓe kanko woni moƴƴinowo den toro jom probléme ji en fo e nawnaji e sattedeji yo Allah hoynan ɓe e hoyraɓen kadi yo Allah ɓeydan ɓe اللهم إنا نسألك المغفرة والفردوس وما قرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من النار والنيران وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal